Hello, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Saing gitu kam lokemon me kasana olku. Bravo. Okay, congratulations si due winner ten di iluruk di bahangin nilai lumabemiaan. Congratulations si Siyene Hadja. Ku itu lola ten binne part 3 ni kita di. Ubus ne part 2 hin. Part 3 ni kita ku itu ubus untuk kanten 6 letter yehe ubus 50 lot Pilipinas. Pero untuk kanten Gero hunit pinamura-mura di Hadja. Basa kamjumo pente untuk simi kasana olku sayan ni pente kita di duk ni Hadja niya tangyaw kami tubang ni bakas in-upload demikian nin kaam sa blue niya tangyaw bi tu simi untuk tebi kasana all inin sayen konero be bantu kila be mian simi pente mamatukin dasa kay patanbi mag-follow duk mag-like duk share tu si Facebook page te duk demikian nin simi mania YouTube nin bang makajari si kaam mag-subscribe kaam si YouTube channel ko magsyukol ni Hadja simi painte mi magkahagad mamatuk-matuk tu simi maglola tu simi inin bilang pangurong ni Hadja yan sayen duk ni Hadja niya kalolaan tebi amban kaam aku tu bikatan itu magsayahan tu lubang niya untukan tebi sadine may bisara makasaysay suka asal sayen pejabanis bahasa bisa iya kane okay untuk kanten bin 6 letter ye ubus 50 lot Pilipinas EWN dasa kay patante bi mag-share to si me video tebi inin duk takite me saweten bin maka-join ni sabsiye duk do sabsiye ko si me baya papatok to si me lola tebi inin duk si me YouTube ten bin dasa inipatan ko miyaan insyaallah tuloy tebi inin kahaba elew maghinang kitebi dambua video maghinang kitebi dambua kahaba elew in-upload bang ni bakas tauntuk upload bang ni bakas tauntuk maghinang ni sa kusadi ubus bang ni bakas tauntuk upload ko si YouTube he ilay paman bi share bin si memang YouTube niyan paman bisa lay share bin di alam YouTube okay magsyukur si kaam upload ko ram YouTube kemon